Troszkę czysty. See that? Da vidim moju poruku, da pogledam moju poruku, to check my messages na moj email, na Google na email. I'm just checking my Google messages and on my email and my email messages na moj email. Moje poruke što mi ljudi poslali bili da idem da radim za njih. The stuff that people send me because I have to go and work for them. Za moju kompaniju, for my company.